Biz turmuşqa atalardan geçkelik. Faşistik Germania 1939-жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир катар мамлекеттерин басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы согушту күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941-жылы 22-июнда СССРге кошулган. Фашисттик Германия 5,5 миллион адамдан турган 190-дивизиясы Совет өлкөсүнө басып кирген. Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Те батыштан соғыш отын кечпеді. Аталар төрелелеп біз үшін қала берді таң қалдында, қала берді таң қалдында тепсели. Аталар төрелелеп біз үшін қала берді таң қалдында тепсели. Biz turmuşta ağalardan geçkelik, te batıştan adam kanın geçmedi. Ağalar can bastan biz üçün, kala verdi taң kaldığında, kala verdi taң kaldığında tepseli. Ağalar can bastan biz üçün, kala verdi taң kaldığında tepseli. Өткөн соғышқа майдандан ses беріп, турат бүгін барды жерден естеліп. Күн ырдына қойдым шылырымды, аталарды қайтпай қалған, ағаларды келбей қалған